Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ke Meghalaya Judo Association kalawan syakmat ban penpendapat ba halor ke jingtmu ban penlong ya ke Asmita Judo League East Zone ke ban sedang naduk ke khat nyotrik unailar arajar arpusau ha Indo Stadium jong ke Sai Training Center ha Nehu. Hagani ke lempung anwan banyak simpenta di ginong ilek kai judo na keleng katan cetai lam mitngi jong keri kiba kintup na Bihar, West Bengal kiban simpenta haki South li ki kerdan kata ke senior, junior, cadet but sub junior. Kin donru kumbasa pusangut kinong ilek kai kiban mikmat ya ke jela Meghalaya. Kat kum ke jing penpau do uba MF Mauli uba de udkot jong ke Meghalaya Judo Association laong bakinong yele kai ki ban khor ya katak mak siar bat rupa kin yo ya kalat ban mikmat ya ke East Zone sha ka wat ka bakhat do na ka benta banya khun pat bat ki wei pat ki nong job na ki wei pat ki zone. Hello everyone. Today I'm so happy to work out press block. Now board. Kai ka bangi kwa ni kalau na banta kanika. Asmita Khelo India Women League Ranking Judo Tournament 2024-25 is zone. Kha kaba kanika Meghalaya Judo Association kan penlong hapo Sai Complex Indo Stadium nado khandru trek hadu khat khnai trek arjar arpusa. Dihang dengan pohon ni don lambat ni, Yogesh Garve, sebagai chairman juga Judo Federation of India, Deepak Malik, sebagai joint secretary juga Judo Federation of India. Di kuah ni tu ifiba kanika izun tournament hak bangin penlong, kakentum ya kini ki karat liki states. Kata Kadaika, Bihar, Jharkhand, Odisha, West Bengal, Assam, Meghalaya, Mizoram, Arunachal Pradesh, Nagaland, Sikkim, Tripura, Manipur. Nabreng gini ki karat liki state, Shiputali kin ya cimpenta agane ka tournament. Di kandonru ka prize money, but kidon ki kerdan baper ya kaba penlong ya kenika tournament. Tenapo na Meghalaya juni kidon South Sangut ki bani cimenta ya kenika tournament. Hak kerdan sub junior, junior, cadet but senior category. Dikandon ka prize money but ijakasa penbiang na kenika tournament. Hakawal penyai jaka Meghalaya Judo Association. Nak banta ke jingtir jom gini kinong ilekai judo. Ki first two position ki bajok. Nak kani ki kategori rofer kinyo man mikmat naka all India level. Hakani ka jingi kun gidon South ki zone bala tia daga sarkar India. Kadon ka East zone, North zone, West zone, but South zone. Teki arut ki bajok dan main gold medalist and silver medalist kinyo mani simenta saka India level. Dengan next game na kajingdon juga ni kanang kan kiu yaki nungilai kai sport ni kamtam kini kentai bakin yo ban kiu sepat ban yo mekbat nang taka state nang taka ri joni kanang bakan kinyo manra pro mekri joni kumba kiwe ki lawan ra kiwe state ki lawan ra pro mekri joni ka platform Milaban yo, ya kita bonja kita len, kenang ba, kilaban ia lagi jom skill, ba, bakinang poisi jerong haka, jigin bujuki nakam tak dengan sport. Tina kalian jom kanika Meghalaya Judo Association kerpa yang kini ki, nong jom ka Shillong, but jong ka jelahi berkuai, makin subhan one witness ya kanika tournament, makin saki ya kanika tournament. Dan air ka jing kersian ya kini kini ka judo,
Henang ba kandon kata ka atmosphere tadi kata ka jing snow ba snow tenat nakalian kinum yalekai kibanapo kajala kajumi bat kan pensilori ki ba kinan kiu syapra aka jing yalekai juki na kunta ka ka sport ina du la kan yu trik agos kan sedang na du ko por kanda shtang stak but Ushokno bari Honorable Minister of Sports Mr. Shakliar Wadri Insawan dia kapan long kumu chief guest ban play ya kani kapton dikin sadon ru giwi ki he sorka bari ka sport department ki ban sayawan lang kapan play ya kani ka ton